Magandang buntag mga guys. We back the channel. I'm Renato Adventurer. Okay guys, nanapunta karon pagkahimon nga challenge. Kauban gyapon ri ang upat. Si Kuya Remark. Kaway Kuya Remark. Si Kuya Patrick. Si Ate Kristen. Si Ate Marian. Kaway mo ni siya. Mukontra gyapon ni Madam Auring. Ang atong challenge guys, kuan ni siya kanang biscuit challenge. Mo ni siya. Nay biscuit dire. Okay ni. Ablihan ni siya ang biskwit. Ablihin, Kuya Remark. Ablihan ni siya. Ini. Ang buhaton guys, kining biskwit, ari ni ipatong sa naong. Guys, ana. Unya, kutob masud diri sa baba. Unya ni kasud sa baba, mudagan diri, mulipot diri, gyapon, ana, ari. Mulipot. Paglipot na, mabalik diri, kutob mahurot ning usa ka biskwit. Kung kinsay makauna, og hurot sa usa ka biskwit, mao'y mudaog og 50 pesos. O karon guys, atong tanawon guys. Unya karon totoo guys, mugawas gyapon si Madam Auring guys. Mao'y mulingaw ninyo. Unya kauban nila si Madam Auring. Mao ni mga kontra ni Madam Auring. Wa pa jud kadaog sukat si Madam Auring guys. Karon guys, basig makadaog na si Madam Auring. Ready guys? What's up guys? God bless guys. Amigos, amigas, na napunta karon sa pagkahimuong challenge ni Renato Adventurer. Okay karon, nanapunta akong mga kontang mga gwapa-gwapo. Karon na si Kuya Remark, kaway, Kuya Remark, si Kuya Patrick, unya, si Ate Kristen, Ate Marian. Apil ko karon sa challenge. Unya ko lang buhaton karon mga amigos, amigas, nami karon challenge, biscuit challenge. Karon ang buhaton namo among ibutang diri. Ibutang amo niya ana ko to makaon. Unya mulipot mi didto. Mga amigos amigas. Ready? Amo nang karon amo nang buhaton ng challenge. Kauban niyo si Madam Auring. Ayaw kalimot pag-subscribe si Renato Adventurer. Okay ron among buhaton mga amigos amigas. Punito na mo ang biskwit, ibutang na mo diri. Pag nakaon na, o kinsay mauna, o purot sa biskwit, o kinsay daga makaon nga biskwit, mao'y mudaog sa 50. Unya, premium ni Renato Adventurer. O karon, amo nang buhaton ang challenge. Karon, ready? Ready? Get set, go!
kadaog guys. Karon guys, wa jud kadaog si Madam Auring. Wa pa jud siya kadaog si Madam Auring guys. Ang nidaog karon si Patrick ug si Christine. Ari ati Christine, ari Kuya Patrick. O tagana to kag 50, magtungo sila sa 50. Okay. Unsa may ka sulti ninyo? Unsa may kasulti ninyo sa 50? Pasalamat mo ni Biskwit sa Biskwit. Renato Adventurer. Dili biskwit, biskwit mo ron ari. O ari. Oh, di kaway. O kasi pasalamatan ninyo si Biskwit. Biskwit dili Renato Adventurer. Biskwit. Naong yung kag biskwit ha, biskwit ha imo ka. Okay, karon ato nang ihatag ang 50 pesos premium nila ni Renato Adventurer. Unya ayaw mo kalimot pag subscribe ni Renato Adventurer. Okay, God bless. Kaway. O ang napildi, kaway. O dalag yung 50. O dalag yung 50. Magtunga mo 50 ha. Magtunga mo ana, magtunga mo ni Ate Vicente. Kaway. O nakapildi hala, kawala mo biskwit ha. Kaway. Kaway ang napildi, kaway.